ma memo ha na memo akwaba na memfamra Sompa so 98.9 edra wiase ya na ya bie ni kuha ya baba tenase na ya di abrabo mu nkomo dwumadie no ayana Mennim medin ni Asabee ma Asabee ani medin me manager brofo ba ko kan radio so ya na me da pa wo se back by lipus avio bra Richard nkwaya na afenso prince ewa ha ono na de content video ni so Facebook na ya ba be di nkomo ewo ena me ne won ka sam ketua bi ansa na ewia ya be di nkomo bi ho na asamo a me ne wo ka ni nyina ya say if you look at your old picture and you find it attractive than your current picture, it means there is a problem. If you find a nice attraction to your older picture than your current picture, it means that there is a what? A problem. 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 Oh. And this is how it is. Sa ushe wukani abrabo. Na niyama koye esini neya. Ah. What's it how be anyo? Ah? Enti je oya bema ahun. Na uja ya wade na oba ubeja na wade no de obekwa akwafa no wantumi antumpon wansene de uja no na it means that de uja no ye papa sene de one neti ne oyo oba na bema na neti a woni ni jaye no ekofa abema foforo na se ne obi hu no ka se hey sister tama no wa ni kunu ba kono na ne ho ofe pa o ana ne de me ba chotie o ti sa asem ni bia e wo so tena se di na reho. And if you still find attraction and you win we oba and answer you nipa now to one now post two old pictures or status as no current pictures here, it means that there is a problem. Yeah, didn't come more. You didn't come more. You didn't come more. We you be any Lipuza Bibiaboko. So microphone. Bibiaboko. Yes, say the diam no abrabo. That's right. Your monko yeshi. Sanity. Forward ever. Backwards never. Indeed. Utum poa. Yes. I was say tembiano. And then what's not the better change? Sanity. Yes. You say you do stage be go yes. Was it stage the natural? And no cry no yes go cry bro mu efe. Oh there we are in them ranting them cry them di Asabee mi srew. See obi anya be 8 years oh obi wonu ma wodu ni kokra bra mu kra na ne ho ye fe obi sasa wanya sikaye. And then me na kwa no nya adwene. Sabra na wanya sikaye o. Sabra na onya ho to but susumpe o da bi honam ne dia be mra bet you o se honam ne mra echenyi lu o ti wa obi ehun se ah we dia ne ho aye dey ne ho ofe the moment ya honam be mra no echenyi looks no nipa dua no first no wo ye oba da so trom be bedu ba we no has ye mo hyem natural okay but you want to say ya baba wa yes what si so baba wa so no abrante kama what si so na tambia no when your 20s yes. looks better than your 30s. Yes. And the Asabee 100%. Into me no arguing. Sir, men carbone. Oh, your foot one am a day ma. Yes. Hannah, and the Abrabona Ubo.
but say okwa wanimu no you need to better up. And when you are seeing the western side of your lifetime as you are growing now, it means that there is a problem. At the age of 25, now what would you make sika 6,000 Ghana cedis behind dying 2 years? Meboa. Now say when you're 30 years, now fed you went to me high side dying the crabium. Name you are moving from 6,000. I pay 3,000 they are high. I pay 2,000 they are high. Bra. Someone are now what estate. Nana wood to Aba New Town. Tio. Oh, Prince Osere. Abrabono, but Brack and Cray a boko. Yeah. We used to car. Now, I never changed to bicycle. What said ye? Abrabon Citiano. Yeah. So, sister, what do I have for can a picture? Now they are to a nay picture. No, Mrs. Would the Sunyani or can a picture Muslim Nadia na? A chance of how your day, our hot, then you need to what? Work it out. Can you name me ya do mammy to me serve Ubia? 10 Ghana. And then me ya do my 5 Ghana cramming to me save. We'll catch him so how be anywhere. Bibian one of my was a yana. Bibian was away. Can you know what to me turn away the on one more bibiadi? But I know the edges will be doing one more biadi. Assembliancy. Bibia maye, bibia boko. No. Bibi wo, bibia si. So you have to take an account to your own life. Edian nesia mat first na me ho ofese ye ne ma yesi. Edian nesia ma first no na me pa metimi koba. Na mintimi nkoma. Me ana metimi tisika handan. Me ana nkrofo didi mensam. Edian na asie. What has happened? What has here? Very, very important. You need to take an account of your own life. Take measures. Work something out. Wait, ya brabono. Lipu, misi we ni dey abrabono. You me papa really wise. Oh no. Asasia no yusu ka be. Abrabo koyi asa na ebo no. To salunka. But to 4x4. O yusu 4x4 na fede o se menya sika na kwa to V8. What you say? And what V8? Endunim or share or turn and in what Abrabo ni mu a or to me progress. Because first and on use salon car. Me better 4x4. Me na mu na ma ede me use V8. You enti ebeka kra no se wenti mi ankwa to private jet. Na se osa kwato salon car no otimu biemu a on se wasa degrade enti de also nyina ne se always okonanim papa jokuna chance ya no sa what you say V8 ojina ho papa Sam papa Sam Bennett hotel is better hotel chance ya no what you say na endru stage say dabi na wo from but and then one baby aduma na duro on the first na hardware nko a o one na mu hardware no
ɛna ɔyɛ ya ɛnɛ no hotel na yɛ dɛ abɛka ho enti wotegi an account a ɔsi ei me pa me nie enti saa me pa me nie no yɛ ka ne mienu o obi ka ɛde hwɛ the betterment of his life obi nso so ka na owie a wɔsi ne tras no ate ne suo me pa me nie sɛ wanka mfa ne papa ho a na wɔka fa ne bɔne mu me pa me nie ɔnso obi tumi fa ne mfonyini ɔhwɛ mfonyini ne sɛ nti ne no mede abrabɔ no sɛdeɛ mesi lenke no ma lenke no to wo picture physical appearance ɛna masa lenke no to wabrabɔ no tie obi tumi fa ne picture ɔhwɛ ne picture ɔse ei nyame ayɛ dai ayɛ bi obi nso fa ne picture ɔse me paa me yɛ dai me nie me paa me nie enti me paa me nie no ɔfa no ɔka ida sɛ wɔka sɛ ei nyame ayɛ bi anasa me paa me nie ana mawie sɛ amoako ne adu what tie hɛ wei ene abrabɔ no me say this is life. Your old life shouldn't be better than your current life. Your old picture shouldn't be better than your current picture. Yes, I am old today. I am weak in the system. But me show me for you in the year. Me say de nyame de ma beduru ni. You understand? Me tiri ho dwono aba na ne fe se de sitie. Anase bi ama bossa cola na me te ho na me hwe kane so na me timi ya afuro. Enti woni mo hwe a sesi ano won ni se wo ahoto wa abrabom but kane mfanyi na wo hwe na ebi ama wo ka se kane wo hwe na wo ka se kane no se na me gina so pa o but emma wa ba mu se wanyini because wonyini ye ne so wo ahoto. You know, this is the life that I'm talking about. When ya brabona me hwe no when wo bra na me ka ho asem no he who finds attractive to his older picture than the current picture, I am telling you today that there is a problem and then we need to solve it. And the wabu akunta na fa hwe wa brabom. Sister kwa hwe old pictures na efa link na de no. Tama na who at the age of 22, 21, 23. Na efa link enede no. Enede no. Wanya 27, 30, 35. Ene wasanku obi hu a wasa hwe obi emu no. Ene ne hu ani ayi ani. Ye hu kura se nipa nam ho. Bra. Usi so na what 25 no. On say obi hu so a guy. When you're 30, no, there was a guy left one year day. A cost from more 240s. On Bama there, a one woman there was a guy left one year day. A call, but a one woman there was a guy left one a cost or no, and then you who are you? But what be fine. But I say, Yavisra, no minimum ye. You did come more, a young Mennim. Na Mennim. Medase. Ewe nyangopo nsia no ntena ni munja. Lipu. Lipu me ayi asem we ya wota atibi. Jaman nka de majama na ka bayi fruit trim de mintimi. Jaman nka de majama kawo. Bayi fruit trim pa de. O ande bebrebe mfa nche. Yo why e bi pen. Wunu obi anya enkanta asem bi wutimi asem we de metimi agama naka ba yi free wutirim pa de wunu nipa ni bi wo sa kai asem no me de
so ye made na me de chewa me de achew wo de ache me nyu bia me de asem se metiri okay asem ha me na me nya kan wi a sa won ene e bia ade bone pa na obi mfa bi nye wo da bia obi nse da mfa ade bi ndi wu ma me ade a ya bia obi dia ya mi a me wure enyem fiye bia sa wo yira fa wachi broken heart a wo yira fa wachi na me kan ni bu nya wo gelo broken heart bia me nya ya ne de me wure me wa ye free wo mu ba jamane ka de wa jamana ka ba ewo mu a no akai wo ko to kura so obi ka ne de bia eno na nso kai eti ba se ayi o yira fa wachi na Asabee na se eno de metimi ya chew ye betimi agya ya wade o but ama me de achew better free mitirimu da eno de ne de because I betimi ayi free mitirimu de anka me sa ware wo David Asabee me de se de o kan enye boni bia enye boni bia kwa na de che wa kuminua anase mi busuani deliberately obi ato ba mo na be ka kire me se obi ato ba mo na ye nya man nka na me nyi free mitiri jamane nka fa che ubetimi agya manaka boni bi okura ba wutirimu pa de boni bi okura free mu da boni bi okura de che o de che kura nyi nti mi fa nche kwa na magya manaka ena nkoma mpesa mani atiefu di nyina ni o ye won kofo bebe wo ho a obia ye ne mon ena nkoma mepesa ye ne atiefu di na ne tenten ne kase ne kofa ba ne nyina ni o jamane nka de metimi agya manaka ba yi free wutirimpa ensam wa hyem grofo atirim yes afa nkrofo ho no ona se Asabee asem bi wo ho a we de imfi wutirim da because o kai konkonsa bi pa wo bi atoro bi pa obi kodi fa wo ho se de kan se be ma wo no ba ho na oba no wache ne se wa fo oji oni be ma ho foro ho mo beti ma ha wade obi ade ache ne yonko ba se ya ka asam na wie yes ba se wo wa je peni e bet wo wure mfida madam fo bi o wosika pa na se o ye na de no ase onfa nchewa o se obi afre na obeba ye kan ye o se wate but o free wa o se asam na da su hye ni mu onfa nchew o se asam na da su hye ni mu so oja manaka yes but say onfa nchew pa na kuma mu die boni bi wo ho dia Asabee wutimi mfa nche entimi free akoma mu ay ma fa sha se fra mu nya botere ye nya mfa ahoma ne ntudwa oyonku bia bitre o oyonku bi ayiwu na ase akunya akodi hu konkonsa na bia asem no ye de akoto prison ye de akotum because e bia saa asem na kokan no na me so ne de kotum bia nya na kura yes saa oyonku wi obepa ocho se den a obede infante no debi wo de be chane de but say wo ye free wutirim debi I say abwa wi huriye moja empani tirimu da debi be say huriye no because madam fo say de me ni Asabee tie na me so asema Asabee nye na makodi konkonsa anada zikurumu afa Asabee hu na Asabee hu akotere no ebia management anim na management kasi Asabee ra tawo na yemu ko hwemu ana bia Asabee anya sade na akwa bia na menene ya fa pa o me maniska ya bibia o kwa wo me nwa mama brochi ko ebo me wa hwe wonim sa like me kura mentimi kura kan wa asam kura nchira ne dawo but wonim sa me huni bia me kai sa asam no ese mitirim yes enti ama me kura me sura sam ni be di nkomo bia enti mentimi ni enya nkomo bia na metimi debi me kan nchira ne dawo but me enti mentimi ni nkomo bia sa wo enti jamane nka de me de me kwa de wa ma kai ba ku bi madam yonku bi koye ka o machi o ka kire ya ni gas se bi ko kan machi o onim se me girl no na kiri ko si machi but girl no me ka kire me be si ne wonim but me de makoma mu but o mitrimtinu sani pa no so ni di nkoma be ho ka say pa yes nti yewo boni bi ho awo ya jamane nka de obe jamane aka ba se e fini pa no trimu di nti no tem bia no wo ya de adwene hu mienu
dwene ho mienu dwene ho mienu sɛ wo obi wo adwumam na nipa no wo twa no ho konkonsa dwene ho sɛ da koro asɛm no na kuro ni pia bonte na sɛ nipa no na obetimi dia kyɛw sɛ bia wo da kyɛw mpanyimfo akanti no abia nya na koma mkro ba mpanyimfo akanti da kyɛw ba sɛ o ye fini mu no obi nya asɛm bi won na ya kama wo dia kyɛ no but umpa na asɛm biem dabi prince wo ebi nto da me jamana ka me fa ne nya me ho ade biem dabi me no no boy we me da kyɛ no oh yes but o pesa ba won tian kura biem me ni asɛm dabi ni asɛm ba just that me mpɛ obebe me Asabee boni bi wo ha wo yi obi a wo empepa aye wo kura na nka wode ye wo a wo kempepa o wadwini nda ti se wo hwe pasa wadamfo nie na me wadamfo pa no afa na me nimo o so mfa o se onyin firi na komam abeda o ye firi na komam wo yonko wo ne nam o ne yire mikasa wo na best man na ya chew sa ba no wadamfo no yire no wo ne na aye bibi wo ayi a sa de we nipa nka so da chew kura be firi na komam okura na wo se utibie boni bi won nipa nka so da chew a wo se wo bitibi ka se wo de ache kura wo beti sa nipa ni no se tiade na so a wo se me de me se me jamanaka but wo nim no se you understand na ba ko bi obi kura unim wo se utibi na hu wa utimi tie obi na so nipa nka se wo de achew wa se wo ye ne boni me kan wo ye ne boni wo so de achew ba wa utibi no yes asa uhu se nipa nya mfa nche because se de ositi so no akwa se obi ayi na bi a nipa na obo ne dua bo bi ha o madane utimi se dua bo dia na ni ye papa utimi se nya nipa na kumam no de ye enti no obi yetimi for so bi to fa bone nche but me dia che no man na kumam no odi ya o se tam bia no sugu so ndi obi wo ha ye bia phone line say what say ye nya ayi bebre o confirmation bebre because nkrofo bebre na yes omo like asam no ya mom I say on say dru ba bi wo no ma na akwa je say wa nya am na nka we nipa boni ni yes enti okay nipa ni no timi ka ai unu say yo but onu ni nya me ntampa de onim say asam no onyem ye wo man ni mema ni bi wo yo me nika yo ba bi wo ha wo wani bema bi na say abrabo ase de bema ni edu bema ni peja no kodu ba bi no ka bema no woni bema na jai yes bema no obi o da chop papa bema so wade atum but besi na onya wo dabi e woni trim say nipa no so de atene but we na ye no ya wo bema bi so ha no so no vice versa woni ba na say ase na jai fama no so wo ye ba ne bone efiri wo ba na so wade atene but ni bibia say awo kro won timi ngo ai enti ye wo bone wi wo Asabee naturally nipa no wo ye ne bone no ka so da chop kro boda osa otimu se on fan che de o jamanaka me de me masem nye de ne moja oboa ba yi free witrim oni Asabee wo ho Asabee wuntimi nyi free witrim ndi wo de kana kora pa se wadamfo a oni ni koba oni ni tunsa didi no afa ayere Asabee wo betimi de aye free akomam edian anase unua de bia ti news obi wo ha se o wa fa na se wa say sa de no bere de se obi papa shawo nantini sa de asi akoso no e bia adwuma mkura wo na ama adwuma usuku a wo ye nyina wa sa wo certificate ni nyina wo wa ka na abo tie somebody our co school na wako offer business administration and I say business management na nyame aye na dom wako offer accounting na owie ye wakonya a reputable company mu na oye accountant na obi akotwa ne nantini ede krono ato ne so ewa adwumam ama assign ne certificate ni nyina ababe tale ne ho se oye kromfo enti sa nipa wei wasai ni din assign ne certificate school no koye ni nyina wo na wonim se obi tibi ka asam to wasai ni nyina wo asam nipa na ba pa to so nyene kure ba asam no udi integrity woni mo nyam nyina asai eda ya ntifia anom na obi frɛ ya wo se teacher ni bi a ya de rape case to ne so e ma ne call prison 1 GS eyi ni din free
Ghana Education Service. So what try there? What you say? So one try there. Yeah, disqualify no. And to all to mean try there biem. Was say akwadam. Huh? And to school our core yeah. Whether being degree or masters or they try there ni na aye west. Because this person went to school for the purpose of being a teacher. Yeah. O me ya hwe wo dabra bombiem. O be teacher ni. Na o try there na ya sign na de kire no. Hey. Lipu, enya beto. Enya betel. Nti wo yo tidem ka se make am wo yo bia bia dwenu mienu Asabee. Ha. Dabi. Enya beto. Wo go mi hu fin wo ni. Ya sign na de kire ni nyina o. Enti ni certificate ni nyina ya dai assign entirely. Enti ne court e bia fa say ya yi no. But you obi wo ha ono won tisi ya innocent. Me try applications and me kwa kopa adwuma as an accountant. Oh, accountant. Now why adwuma who experience? Oh, ehemfa na ababodi say na me ye adwuma wa ha. Wo ye adwuma wa ha. E de na si ya ma wagya ye adwuma no. Then they begin to trace. Yes. Ya kwahwe track record. Ewo Sompa na wo ye accountant no. Se wo free Sompa no. E de na si ya ma wagya ye Sompa. Yeah. Ya be kwa ya se sa kwa ndi owie sika wa ha o. Hwe sika fa na se no. Enye sika keto a. You see, na sani power. Yasi jamanenka. Yasi jamanya dai. Enka. Fache. Hey. Kisni mo. Hey. Enti before si jamanenka die me jamaka. Na mom yi free utirimu party. Lalai. Me huni bia na mboafu. Me huni bia na obi se metimi hunhuna na ye me se me mpai. Ah wonti bi da, friends, wonti. Obi se me huna metimi hunhuna na me se me mpai. We say was me huna na me kuku huru. Me kuku na huru. Gidi. Ediai na obi dia yewa. Utimi ya si jama nka de wa jama naka. Na mom yi free witrim de wontumi enyim free witrim. Ana yankomo ni nyina ani. Se na course na beba no. Unim grofo yo ma de zoom tiri. He. Bebrebe kwa. Kwatana bro chiri bobra. Wo faase unua o papa bi udi sika nyina baba o ba ye na wa ye ne fimfra usi wonsi da ma edan ya beto ye no wa ye ne basa aya busuyan tinu do beche ne but free wutirim na dabi we sanipa no wo ye plans kura wa busuyan ni mu ne makura nya woni mo di asa na won to aso nyina wo yes ne ma ne nana mo kura no dabi. Hey. Ndi awde se de kan se obi wa bruchiri wa kotena wo we mu ayya adwumaden no de sika brew o me pedan we ono ade ne plan aba see ewo mu nsia se munya abotira wate kwabrane ayu sika no wa disika no o ba ya na proto no kon da ho na anwa ne ina gusu sa aboni we abusia utimi nche no he wo de beche no but minji ni se nipa no okokoro baga na bi because of unji uni me go maka brochira amuso me mabusua mu me brampemfo ne me wo fampanimfo uni me jama akaba mintimi nyim firi mitirim enti me ko Kumasi. I don't want them to come near me because omo diabro bi ama omo ho tan abesemi mu. But only obia so nia. Na bibi no obia. But the moment abe hunu no. Me hu ametia wo bet me pesam no be me musam kra sa me hote say. Obi wo kra hunu na wa kai de wa ye wo. Me musam kra sa me hote say yo. Because that man na yesi so aye ko school no na mo ton abusuan sa ase but you did not even mom wa be you know me jama ka de me jama ka bet da bi yo. Me jama ka bet em free mitirim. Da bi. The least thing that I would do is to go and give such people money. Me nyada.
menye ba onu obi aso ni me no me sa me to me nwene wo ho but me hu a na me bu afu yes because ma ha nchiri ma ha busua no enti tenase ne aka asam de amese o problem bi ani wo but me kwa me tiri mu no me na menim se problem ni wo enkrofo ya ne enkrofo lebre ya solve ya ntamu nsam o ya solve awie no o sori a wo na oni mutiri yes se wutiri masem de onkwa unu nya me hey ya manen ka de ya jama ka papa bia minim no ba yi free etirim papa bia minim no onim okoya ade bi na ne yere che no oba fie na no di kotojogu fam na ne so problem bi ani yes but ono ahwa ne ndim na na any even actions any pani so on fine no ohwe ba so timi no boss bi ba na oh problem bi ani oh mirra utimi no boss bi nya asem na makwaka mukwa asem na was oh problem matwa so okra wa say even at strange bi I say e won so obi an so kan bufu na wo sere I bet one kasa ti say free one no said ye na ne tie no munte sa bi na me radio nim ba na sere afede said you si pere no akoso do kra mo afede what was us na wanga sa na yo wan boni ba ni tirim said ye ade ma ye pa ne buanfu a de bia wo sere me ka we ya no wa ye no say ndie afren ya hwa ba yi o no say wo sa ko pa cho bi o frɛ ni nua ka ni nua banyini no say ma ye me yeda de bi me yeso de ache me but me say ne ba ni si ye na me nyimi woni na ko ade no fa nche me ana wo sa ade a cho pa for sa bai ho na ba no eso e ka de ha no yes ansa na wo say otumu say we de say de because don't know otumu say in terms of ba na on kasa abusia awie ye ni nkomo obi aye wade bi nu obi nya asem bi ne kai na ase o jama ne ka de me jama ka ba yi free wutirimu pa de mintimi nyi free mitirim de asem a ye ni nkomo wate ye ni nkomo ensam se ho 0543 989 989 0543 989 989 and 0247 989 989 0543 989 989 0247 989 989. Hello. Hello, Papa. Good afternoon. Na pomboko. Nyame ase. Jamani ka de ma jama ka ba yi free mitirimu pa de. Papa. Na minimo, na minim. Ya kan ya no go mu so ya da wale. You baby ko abema na di master. Enso na mu dom ni dom. Ya ma de se me kora no. Ba ya bi a menim ya. Ta be ma na nkata no wo fa. E de ka abaya na. Wo fa yi si me madam fo no e de ne try. Le mo ka ma na me no tsene de wa nya me bonnet. But see, Mennim na Mennim madam for now, or Mennim Because Yara, na charge a crowd of a Sunday 2 mission. They call Mennim and you go to get come and come it off of a said, at the time on neck, I'm not what I say now. Listening to me, Ofana man wa fa ase na anware Wamana nware me abrana nka ne wofa no odome ne wofa ne dome ne dome opona hutiri nyina na mi se oye aduma na ye na abam mo be yi big enu musem wofa amma ne wofa e anware abeto mo ne wow opase enware na obi ate be misiana na no yawo mu ema akọ fane na sese ofa mpacha agentum na mi ma sama wo de tu mi so no mo she
and so I'm a menu master, so I'm going to be a macra. I'm a menu. Kafra. Mama producer Frau. Na yedin komo. Hello. Good afternoon, boss. Napom. Boko, bra Kanyawahu. You free me trim pa dear, bet me a year free me trim. Bajamanenka. Ah. Bra, oza answer na ya na mpanyifo ka na na binu mi se nsembia kike. Ya manenka de bra met me ajayo. Ba you free Na say you free timi de. Bra, enye djuma da fite ne ntia ati na se. Bra da so bi yo papa. Obi a wa yo papa pen. Efende kwa hu ni pana. Okay, papa no. Na fedenti na bone ne die obetime yi suru mu amana yi. Metime jama na kana se timo anabra nyame papa mo. What me ayi mi ba, what ma je mi ba. Wa je nan kwa fini ntem. Ebi ya minua. What me aname ma me na papa. What me di ta bone wi. Na ta di pa we mi hu a. Metime yi sa yi ya na fini mu. Eno ni asem no. Bra si da mbe mi timi. Ya metime jama na kana se be yi fini pa bi. Hi. 0543989989 0247989989. Bro, good afternoon. Good afternoon. Na pombo ko. Boko na se la dai. Koko. Ya manin ka de metimi bet you free with trim. You free trim de. Ajinya me. Bi ba jimi jabo. Obi ayo wade bia wo jama ne ka but wuntimi nyim fi o share story na tin ma min tam ye min na mo min hu ne min ka kura kamu bia ye din kai mana ku ba ku ye na ni na de kitaki ena o meta ena mi ye ma ji se o ajuma de wo ye na se everybody I was already last kaka na hu se ne wo ye na e ya na aye intimidate pa ko to na makia chiri ka kana ma to dika dia ya juma ka kra na mata ko to ka ko ena madam ku be ka che so okay to start from busia na we ready na me dia ma na me so me yes kare ki do so o dia pa me fa ko to me mas ku bi me de be ma o na me fa ki dia be dia be me de na ti o mba be hai ti de be ma o da ena me ta mi skai de ma brai ena me ka che my ready me ko to ka ni be 3 months 4 months na me ka che my ready se me ko to ka ni eti kan me hia no wi mu eti me ko skane o mo lusa eti ma je o mse manya kakra ka o ba be se me ko bank e ko gi loan kakra ka we se be ya me to na to ka e wa ho dia e so me bo ni me se me so na me de ya juma bra ma na ku ka je so o ko ko sai me ko sai me ka kire no omu se me da se me be ji skare me ka kire no da me ko ji skare me ka kire ze me ko ji skana bo eti wo dia na radio so ko ji bra ko ji ba ra me di na so mata me ko ji skai ba ya ra mo me di kana wo ya era microphone mi ti mani to mo to ba tai mi dano on ba ro no mo di ma mi ni ti ma nyam pa da na mo mi ka to ke kaka no ma ko ja mi di to ka di se mi ke kaka to se ai mata mi di mu na o ke mi na o ke mi se skana mai a de de na ba ke no so ji skana ata tu no sta ce tia yes e di mi ji 5000 na mi ji no ta zimbia wiki ba ku bia o mo di 86 neto so 85,000 no o check ya 2000 bia 1600 yes e di bi 3200 every week you it's 320 every week bia bra je tene mi pi obi ka anga mi ko to mi ka anya mbaso na mi tia sa interest we abramin kitako mi ka na yu bi ka na mi su na na ku isika ya wa fam mami ma ku ye ya de se bank kan ma do fa ye ma tank to bia so ise mi sai bi na mi ka kra ka na mi ja ko bank fono na na fono bo mi ka mi ngu ni mi nye mi
na Mennim. Ya tenase ni ya ka asam na ubon sa sadiki se majama aka wode asem bia mfa na asem nko asem bia mfa na asem kadi e be ka na mo se mitiri mu die dabi me da se 0543989989 0247989989 jama ne nka de majama ka ba yifiri utirimu pa de asem we na se de asem ne kura sisi ye no bra se wo kura je wo kura wontimi enyi mfiri utirimu hello hello boss good afternoon papa good afternoon boss na bombo ko nyame adom na so e yes yeah mutia amen na midindi kuda mekasefri odumasi okay boss bawoni sese ariya kwa basa na akoko esetre ya bawoni nintim isi sempenyu fresh ye no mo ka sam no kura yobe tra kan se body a channel na so nti through trim because otan netru ta to be kuta wa netru kura obaka wona ni mo basira ma washe na ni na so na kuma bu bi agro be kuma sa Baba, me da se nyame kan so 0543989989 0247989989 yifri mitrimu de ma yafrim na mom o si jama ne ka de ma jama ka ba yifri trimu de enya adwuma good afternoon boss na pomboko boko na nso nyankopon adomo ofansu na one ne kasa yo ofansu yamire na yamire boko enzo gugu za woye ha boko na danyame ase ofansu chese jamani ka de majemo na mo yusu timu de mintimi awa mama kai the story di the so na me say na ware nti abaya bi ana ene no wakura mu ana aja yes me wala so wa se no peso kusu eduma ti na ne mada to no machine bi ana aka na mattress na obeda so ni chop money eja me ko to mattress ni mano awo ti bi aso ba eja na ma se kakra man ma me tete so no bi se ho abaya ami se da ko me tete nti mi ko kura mi se mi ko na mo ma pa ko le ko na madam so boy dia ba si ya o ko ja no kwan na bien nyame be ye me fa mo me fa itiro wa mi one boy me no ne boni na ta en fa na mi tia na mi chem nti weekend so be kura so de ko to ni bi se ni so o me pa mi chem so wa ya bi sa antu mate papa mi cho na jai mana kana mo ma wa de ni de on fan na men fam ni se at mi de cheno me da fo asam jamani ka de ma jama ka ba yifri utrim de mintimi nyimfri mitrim de asam nko a na esi ye ede nko a na obi de ye wo a yifri utrim de untimi nyimfri utrim 05 ya na edin 0543989989 0247989989 jamani ka de matimi jama ka but se pa se mi ye free mitrim de lepu ya na ehu ya na edene you know why your sacrifices bebre dia manipa no hello good afternoon me pa cha pombo ko nyankopon adom me pa cho ye ni komo mo ye din papa ede ona wadan fo wa bi no
na uni na boys do my office on the mind kusia ni na da ya boys with my head. Yes. Na there is no say that big media the whole family na 99 kwedi ma na kwa culture ni supervisor say me ti fi na me no mo senti na ma head wa maduma so na me no na head and you supervise something and they come out of film make them see as in class music and so me share on the full question and also and yes that part is free tree obi a wo ne ne nyina na enam no yes ono monsa wo yare what fresh supervisor aka or no so aka che supervisor say wo boa wo tifie na wo no monsanti na wa ma but I say Asabee nana Asare say you free with three mu de wo si wontimi nyim free with three jama ne ka mom de obetimi madam fire my baby that time you will live na madam o de yare yo yare na o ni o se ka se so mo de ni ba that time no oni ka pre si ka ka ma se gua e da o come to that 5 million na me de ma madam no de ba Ghana we pla di ejina mu wo Send and part of this kind of a man. I can't be seen next, none of madame for this kind of a man. Let's say that they are not personal number. Be outside my the amount. It is I'm not the enemy, and then Ubana is sending the crowd, making a catch of premium farmer. When I'm an old crowd, I'm a farmer. Because when you say, I didn't see the other day. That's right. Oh baby a case in the enenam. Oh baby a case in the enenam. Just enye easy o. Enye easy. Easy. Hello. Hello. Oh. 0543989989 0247989989 edia nkwa no bi dia ye wa o se ya manenka de metime ja manaka but yi free wutiri mu pa de o se ye de asem ni besie no on se obi timi kan won tam wa asem bi won za o se asem we bi be komi wudam ye de besie no han ye de sie no was it just adakam because on to me enyim free ni tirim said yes ya hye said yes ya ha no ne bram ankasa na setenam o chese o yi free ni tirimu a enye yie nti etire ni ho se o di sie mu a 0543989989 0247 989 0247 989 0543 989 989 Jama nka de metime jama na ka ba yi free witiri mu pa de kazo se kwa de hello good afternoon boss me pacho low radio no me so bi after sir ye ni komo na me ye gba o kudu so me wo me yele okay na me yele no ye gba ba bi ti me fa mpona nti na me mpanso ma me yele no ye ntemte okay adwuma se kakra me ko ba bi e ba na ko mo hene na na akofa me yele ana madam fu kan tell say about my social hui you do know about my agency the Martin say and now come see will be been was we are not catching I'm paying a pound of money. You the no credit, not me wood. Well, not
yɛsɛ mfɛ ma hemfi ɛne ɛkɔba saa kyɛ sɛ kɔmmɔ no kɔmmɔfoɔ nyinaa nim sɛ deɛ mɛka ne nokorɛ na mpanyimfoɔ no bi ne boys no nyinaa no mka kyerɛ sɛ tukuuku meyɛ akyirɛ dio sɛsi yɛ ɔbaa no wɔte hɔ sɛbe wanyɛ hwɛ na no nso anware no tɔ mogya akyirɛ die ɛnyɛ deɛ a mogya afiri ntim koraa wagya ma aka koraa ɛsɛ otirim saa so sɛ bia bɛhunu biara mɛka sɛ ɔmo ɛnso mentim nyim firi metim sɛ sɛ ɛna wo ho ama me meyere agyae yes na naasa bɛfrɛ me de mekɔ ahemfie so mɛwɔ nsɛm no bebree na wɔakɔnɔ no nti wode akyire mɛma me producer afrɛ wo last meka baako saa woka sɛ wobɛfrɛ so moamfrɛ no wohwɛ na bɔwɔ yi ebia yɛfrɛ wo na yɛnya producer mama twɛ ne number ne yɛafrɛ no mate ɔhene pa yɛ case wɔ ntɛm a na membo medie na mɛho ka kurukɔ so obia wɔ ntɛm obia so nim sɛ saa asɛm no si that's right mɛma producer afrɛ wo yo mate meda ase masa kyɛ sɛ nneɛma no bi wɔ hɔ no mu a mese ɛhu ɛyɛ na ɛyɛ asɛm ma menkɔdi nkɔmmɔ ɛwɔ ahoma so ɛnɛ mɛyɛ interview mewura fi o mɛyɛ interview mewura fi mefon mu na mekɔtɔeɛ na asɛe no atɔ nsuo mu no mebɛyɛ kɔɔ paa wɔn sɛ mefon wei no dabi number no gye sɛ meyi ansa anaa yɛ awurade nyame bonsam koraa wɔte sɛ nie bonsam te sɛ anaa wei no nyankopɔn na ɛyɛ mfa nhyɛ bonsam nyame deɛ ɔnyɛ bɔne da fa nhyɛ bonsam nti ɛyɛ bonsam mɛboa ɛyɛ bonsam wei deɛ mfa nhyɛ bonsam bobɔ number wei na mene ɛyɛ raw travel for ɛnyɛ interview sisi apɛ an na me no munye interview because ɛyɛ asɛm paa nyame ne yɛmboafoɔ nyame ɛne yɛmboafoɔ abusua ha ɛyɛ Sompa 98.9 moma memfa afrɛ dwumadie no nsi wɔn na menye interview tew meyɛ interview ne wia na afei deɛ yɛatoa so ɛde ama wo na bibia ayɛ kama ɛde ama wo ma menkamfo V22 body cream ɛmfa ma wo V22 body cream sɛ ɔmo ɛna ɛyɛ ɔmo ɛyɛ V22 cosmetics ɛna akɔfa ɛyɛ V22 body cream ne V22 anti-aging and face cream ɛde aba ɛyɛ unya bi na de fefa afare de ani wanim ne ade nyine be yi wrinkles ne ade nyine afiri ho ama wo ho atɔ papa bones already na ye kama woni na nso obeto nkwanta ama pai me pa cho number ni 0501 276028 0501 276028 eno ye number eno no me pa cho ma me nkwa ahoma so na me ne Roy Travels enkodi enkomo emfiri honom emra bra good afternoon. Good afternoon. Na Apomboko. Hello, good afternoon. Good afternoon, Apomboko there. Yanyadmo number donzo. Nyango pardon papa. They say, Muslim Crawford metua sika ne ma memfa nto won. Ibajo an. Na muwie bibia na nipa ne visa. Eye ready a. Na ono abaji sika ne de aba no abaji ne visa. Nyesa. Eno ko abaji sika ne fiwo. That's right. The visa na bro. Na mo the visa na bre me na me amede ama nipa no. Sabe fe na no de akire din. Because yam pa kira no obi se na ya twa sika ma roid for na ya yi mai ana ya twa sika ma roid travels ana ya yi mai mo mpa bodina keka bi o mo fa sika ne bra sabe. Ya se de enye tare no. Enti se si ano o se Canada ben won. Din. Na Canada no dia na aben. You see, Canada you visit to. Okay. You were student. Okay. So, and it sounds student dependent. Not what the dependent visa. Okay. Say yam fan say me mako Canada. Me ko school. Okay. Canada. Na ebia enka me hu nipa bi pese oba be sra me. Ho. Mu betimi ayama na ba be sra me dendenden wo. Dendenden. Oba kwa no o ho akonya se otimi adwuma o kwa we will be a open work permit. Okay. I don't know the kwa
the work permit na kwa na e open adwuma bia o person no Canada dia o tumi ye. Oh okay. Oh okay. Yeah. Enti no de se sia obi pe bia den. Hello, but me to on kan yi papa o. Se sia de obi pe bia den. Hello. Hello. Me te won ka o. Me to on kan yi papa ata o kata no we speaker grama. Sa. Se aye. Hello. Hello. What? Me ba to kasa. Afede o te menka. Me ba to me to on. Okay. Enti yeni nkomo Canada se obi pese ebia onu nso a oni obi a wo ho ba won do pese wo Canada ne so pese wo Canada eno nso Eno se betumi aboa no. okay Ye dina kwa akuduru ho no na edu ho no ma ye obi wo ho no ma otumi assist nipa no. okay But no your terms and conditions ye nipa no ebeko. Ye se ye be give visa no e de ama no. Nipa no be assist no enso wo ho no de ye obi wo ho no be assist no. okay Oh. Na wa peduma na ama na but after the visa no eno de ye wo se ene ne be ye. okay Yeah. okay mama hwa Canada UK and US and mo se sia de obi pa mo boa na mananya eye visa se sia Visa din. eno no ebetimi adiba how many months? Oh, UK no ye fa say UK no obi se bia waba e bia ye wo healthcare jobs ta wo no obi se waba. Okay. And we are going to be a COS ne baba no. E be tuma tiki be say 2-3 months. But say obeko embassy there. You priority visa V. In the embassy do kwa within 2 working days. Later by 5 working days on the visa I am ready. Okay. Ede amano. And the main applicant. And you wo and say dependent and so on. Dependent in the end and check because obo ma they me COS I am ready. Ye pay dependent in the amano. It was no buy on straight to embassy. I don't know. Okay. It was no watch your credit market, watch your credit man best a month. Then we be ready. Okay. Now just UK ne de enipa no eba de watch kura na be 3-4 months na ne visa ya ready. Na ne visa ya ready. And no cry including everything said be an documentation na ka ho. Wow. Na mame enhwe US ne so what say? Okay. US ne so de no so no. And a student ana visit. Okay. And go na so far no US one we be so call for additional so e be ru adophobia person ko stand o obi zuzu ni adophobia but person bia okọ ana ne wo bu asim na ne wo ti do na ekọ no ye okọ ya be fa so e be no ina e de ama no bet no kra ne se US ne die ye ni obi wo hono ma e bia ni pa ka so ni obi wo hono mo betimi assist for jobs ye de ni obi wo e bia wo ni obi wo but person obi aba be kanin sa odi ko aba person aba be kanin sa ni oba de ya be boa no akwa account do for nsa e wo wow wonim say ade ba kwa ma me pe Roy Travels masam ye mo no kra ka ho onsa wo kirekire mu e wo US de ne ho no wo si US de muni obi obe assist say wa wo on your own muni obi obe assist no be mana pe ebe pe adwuma ama no ho but Canada de mu okope mu obi a obetimi a assist na ama ne benya adwuma aye ama ne ho ato no sabe pepe wow ni pono ba be share no airport atase ne saka na visa no odi ni be ko fie but ade ba kwa ya ana na mi shire mi se ni pana your terms and conditions ni pana be rent diamond but ni pana all ko ne be tua ne dan ka that's right obi assist no abrochire dia say bibia anya free wo ho ande no kre wow one man Africans are oni so oko no o se ebi a wa charge na kan ni sika ne bibia o se ne dan wo ho lejuma wo no ma oko akoye yes ye de nkasa antelipa me pe obi o ye chininye pa won se abrochire oh yes travel and tour for there oh wo munyina ye pe na se nanka one challenge Roy Travels nanka yen hwa de me pesa wo do number ne tudwa obi mfrɛ
na ommisa bisa won sam no se de sitie na nya da age kyerɛkyerɛ ni mu wɔ phone so no onye convince enough na ɔmanfa ni ntukwan for number ne to your number is 0550 0550 85 23 79 0550 85 23 79 Edina Royd Travels. Royd Travels. Na Kumase more fine. Never say what tafu 3 months. Okay. Opposite Ecobank in Honoma. Okay. The pan will be out of Paka the Sikia. Okay, driver or tafu obesi Ecobank 3 months Ecobank nani Honoma. Do one pen up by the piano. Of friend, the share and the na say assurance no enye kese adodo say akwati say person che say obi kura power ba onfa ni tini ne nan sa amra na onfa ni documents nka ho de aka nyina no omunya amawo na eye ho adwuma de wo mu nyina ne say woni ne kwa agreement onfa sika ma Asabee nto o de sika de ma Asabee to a wo give visa wi na abaji sika no wantimi anye a omagine passport omagine sika ma Asabee wo no omagine sika o nipa no onzo pani enen problem to be guabu ni ka to bia ko bi honom e dia hyenani minimum dia the last week any week of prayer o se ni papa Canada okay nipa no dia hyenani o se sen enti no dia be say 5 consecutive times enti no hunu dia so ye bio o the number my mind ni me kasa fi mind ni me kasa the two and all the two okay apeleta wa menene be kasa man ni be hu te de disposition e no na jo frame ka tell me say o he ni mo ha te dia nyampa next week o me ni panaba that's right azafo ne bebre abu ama e peti prove say panse bi e peti but nye ni sika ne ye pe that's right e peti ye ni peti ye ki job ne man no hu say ye demand ya man ntina e peti obi wo na so to e tindi fo a ye ni bibia woni mu Sompa FM e wo sinya oba on first scan na no discan ba on fa the documents the passport and then the birth certificate in family or the brain you who the brain me area ye ko gini visa ni bobom na so hu a oba ya ni empany force ga uta ga na o hu the visa ni ye no ni sika no yanzo so ya ji sika sabe pepe that's right abusia we ya Canada ana aben ana UK aben US enso aben na singing visa no eno ya de a Schengen visa kasa Schengen visa ani ya visa ya timi ko 32 countries e Europe okay UK ngwana enka ho okay France Belgium Germany okay Spain Holland Sweden like there was a second you nya ba ko visa ko timi di chifa ho no nyina ani e no Schengen visa wow na just anu de wonyanya de a ba bia wotimi si say Spain, Italy, Babia. Wow. Me na gasa no the assurance I would ma etie for wa kwantu mu no. That's the most exciting part a Worldroyd manage ho. Enu nti because wo de enipa wo gini die no. Ma yenzu so yanyi nipa nini. For sika ne bre no. Na onfanto ye wia ye de wo visa na ba ye nso ye gie sika ye tiawa enti ano sa na ba sa munyi nipa ne kapre ye nyi nipa ne bibia but watua sika na to enti mo hu se sika no watua ma Asabee ana da ho no 70,000 80,000 20,000 ana se ana da ho mo so mo ye adwuma ni nyina mo wia na afa de mo abaji musika ne visa nso aye ready sabe pepe ya me dadodo yamfa mo number na ntudwa biem na afi de tiefo ni munim komo na ya number is 0550 0550 85 23 79 0550 85 23 79 Royd Travels ewo eye Kumase Tafoma 3 omoni Ecobank ana edi nhwe ni mu mocha akwa da nya yira kwan kra David that's right. Kwan ho pe okay
enti atiefo be fremo na omo ne modi nkomo momo omo direction keke media me wa ada bia o enti nipa no ye ready say odin sika ne be ba pe on famra na mfa nto mamo why Matomati. okay nyame nka ho Yo, yeah, that's you. okay abusia Roy Travels we dia me nyini sa akonya we obenya bi wo ba bia o lepu o du sika na wadada obi a unya bi wo ba bia wetim de sika na beja Asabee na Sompa ha ai o mu wia gawuta ganama sika ni enti ovesa ni na onsu tufan de o masem de oh yes very very on say me say da bia me ka say me metu kwan a say bi na me pe what you say yeah say no de me ka pre nkodim me say latif tie latif una pato tu kwan enti asam ni mo de that's right me ka pre nkodim me boa enti onya wie ya na afa de me da so na me sene penkwasefo na musim butu kwan latif ne mbaba no beautiful no muno mutim diskanaba yes the year say won ne kasa wie ebi osisika na be 30 time be 40 time e be 50 time e be 60 time depending on baby a person okọ na wote ase say sika wo se wo gimi a wo de ba na de abreme wate ase wo ka bi na me akoto bank de sika na yira me be kwa akoto commercial bank enti yira ye no commercial bank fo na o manso wate ase mfa nkoto bank bia wala na ade be kye se usika na de koto wo na kogu wate ase fa breme ne mfa nkoto wo ye de koto wo wi a no ma ye process no omo starting no mu wie wo visa ne ba ya yenso yakukuru sika no ne de akoye dey ye de akoma wo mo ye no kura anya me na de be ko wa na de be ko no akwaje wo visa wate ase nya san so be mo de visa na ba kurom ya omo de ma wo a na yenso yakukuru omo sika da dey e de ama wo mo keje tie hu wate ase keje tie ade we for ki I was here that was say Abisha na ordinary menchro well Salvation Ministries